कृपया ध्यान दीजिए 12,621 तमिलनाडु एक्सप्रेस नागपुर भोपाल के रास्ते चेन्नई सेंट्रल से आने वाली प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आ रही है। Hello, perlok borong apni asbai pi sai sin ha kane channel ka jonga da ka jingkar patret ka jonga pi baro ki bape ya kane ka video sngop ha ban ai ka jingkar shan ka jong pi da ka ba pi share like but subscribe ya kane channel ku ble shibun pi baro ki bape ya kane ka video ka jing start bat ka jing shalak jong toi nong tu kalong sha ka ba share khe du kata kata pilaro ban sakhi ya kane ka video hadu ban dakut daki kenjasen sendrai kita unong tu ya wei bru kat bau dang syong ha katega railway station nang ban yo tu suk itiar kibadon ha uteu bru ladon ru kibayo i andrei kimbana bau teu bru de nong tu la neu tau nong le comes new namaru la le men le ru kumbaya de si parlok la ne ban ya syong lang ha te ka jaka uneu nong tu long syau ba serthei hadu kata-kata om dei tang kata dei uderu uba selur hadu kata-kata namar habadon biru kibayu iru misalia panle ya ketika kam arteli ki mobile phone ula yo klong yau tei breu haringkat kubai kapla jong tei breu ubala klep ha ketika jaka shwaban sim ya ketika pla ula syong kairu nang ba laj ban price new kita kibriu gi baju i yau tei handrai suki udai ubreu ulami no na kate ga jaka kaneka video la yo ring ru da ki bor CCTV ha kate ga jaka kublai shibun ya pi baro ki bape ya kaneka video wat kalian ban share like ban subscribe ya kaneka channel ngin saya kendu pat next video